Mwaramutse bakunzi bawe Tufiti TV, mwaramutse neza, turabakunda kandi turaba kumbuye. Rero twagira ngo tuganire ku bigendanye n'amakuru y'uyu munsi. Rero kuri we Tufiti TV tubafitiye inkuru, ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru nanone itababaje cyane mu buryo bukabije. Rero kuri uyu wa kabiri mu gitondo guhera saa 12 n'igice, ubwo ahagana ahitwa ku Kinamba habereye impanuka. Iyo mpanuka rero yari impanuka yakozwe n'ikimodoka kinini bakunda kwita remorque, kuvuga ngo ni ikimodoka gikururana. Ubwo rero cyari kiri gukata ikorosi, noneho kiza icy'imbere kiza kugwa hasi, icy'inyuma gisigara cyonyine. Ibi rero byabaye mu gihe cya mu gitondo, ubwo iyo modoka rero twaje kumenya amakuru dusanga uwari uyitwaye ntago yari umushoferi wayo, ahubwo yari itwawe nabo bita abatandiboyi. Rero ubwo umutandiboyi yaje rero kwikata bigenda bityo. Murabibona rero uko bimeze, umuhanda wafunze, urabona ko abantu urujya n'uruza ni benshi cyane, ndetse n'imodoka zabaye nyinshi cyane kubera ko ibice bimwe na bimwe bitari kunyurwamo kubera babifunze. Rero ni mu rwego twagira ngo tubamenyeshe, n'abasabwe rwose kwitwararika ku bayobozi b'ibinyabiziga, bashe gutwara ibinyabiziga kandi bifitiye uburenganzira. Igitangaje rero, uwo mutandiboyi nta nacwa yari afite, nta namba, nta na perime, nta na ki. Ako ni agahinda gakomeye. Uretse Imana yarinze abari aho, naho ubundi baza kuba hari abantu hakeye, abantu bari kwanyikira, ndetse bari gusanga hari ubuzima bw'abantu bwahatakariye. Ubwo rero tugeze ku byangiritse, iyo modoka nta muntu wangirikiyemo, ndetse n'abari batwaye icyo kinyabiziga bari bazima, ariko imodoka yari iparitse hafi aho ngaho. Icyo gikamyo cyayibashiyeho gatoya ku buryo mubona ko nayo gihande cy'inyuma ikirahure cyamenetse, ndetse yangirikaho mu buryo bukabije. Rero ni ibintu bikunda kuba muri uyu muhanda wacu kubera imyitwarire mibi y'abayobozi. Inama rero tuhagira abayobozi b'ibinyabiziga, ni ukujya mutwara ibinyabiziga mwamaje kumva kubisuzuma neza, ukabijyana muri control technique, ndetse kandi uburyo bw'imitwarire mukatwara mu buryo bwitonze, ndetse mu buryo bufite ubuhanga. Reka rero dusozereza ngaha ku nkuru yacu twari dufite, tuzakomeza ku zindi nkuru. Yari Tufiti TV, murakoze, ciao ciao.